Merci beaucoup à grand voilà Wuri hande ko min dirta grand Wuri gido jama Big Boss toute l'équipe aussi mi weltani ko moƴƴa no mi weltani ko parce que gila émission fuɗɗi démarrude ma ɗum adu ɗum no fo yimɓe ɓe no noddude ha miɗen ngabbi émission miɗen ngabbi donc min fuɗɗi ke tum partage jonnomo force haade noon hande de mari invité spécialement ɗon andi kanko kadi voilà ko ɗo mi wawata innude ko ɗo mi tawimo pijugo kadi o hollilan vraiment ɗum ko kanko woni DJ Adra gollowo RTS 2 landi noon no fanɗi anduɓe mo nani ɓe andamo parce que hiɗon andi kankadi o neeɓi million o gollaniɗo culture on ɗum duuɓi heewɗi ha hande himo wakkili kono noon hattale ɗum noon tunde himo neldorilan kadi piiji ɗi annanda hoore ma wunduɗe cellal kono noon e ɓawtuɗum noon fof ko kanko Adra haalanta en o dettayna en ko honno ɗum ɗo woniri kono la faala yarugol de metto seeɗa men dagu on ɗo yo Adra arde ma ɗum ɗo yo présentare o to adi to lan haɗa lan andi ko honno mi siforto ko honno ɗum ɗo woniri ayinne sukkar woni nder ga kono ando e yeso allez rapidement ƴette Adra wawo kankadi mi présente mo déjà pas trop mais lan andi sûrement hande lan andi piiji buyi kon faamali on wawe faamude ma piiji ko faala ɗon andude on anday si Allah jaɓi Adra jarama asi jarama nala ton jam tum yettude Allah neldori men ay déjà yari mi yari kono la faala kadi si goɗɗum go kadi heddaki ɗon ko jannata Allah d'accord aray avant tout ko weltanogol ma merci ka invitation weltano équipe Jama TV info weltano kadi internaute ɓe téléspectateur ɓe wonɓe suivre de fewdo ɗo en direct aray ko plaisir molanaɗo wonanimmi kadi argol ka plateau Jama TV ɗo et puis tawama ɗo en tant que ko an woni présentatrice on ka émission ga haray franchement la weltori mouradu moƴƴuɗu ça fait plaisir hayna golma kadi iɗa waɗa femji ma ɗin ka émission ga haray no weltini haray communauté on fou e kala daraɓe Jama TV kadi haray komi neldorma kon ko entreprise Matrans ko kamɓe woni ko ɓuraɓe andede kadi Sangomar par ce que andi kon waɗi yette dialloɓe no andi kala ko inna Sangomar fi maaro wolama donc haray ko kamɓe woni ko addata maaro Sangomar woni ɓira matinal ya woni parfumé en tout cas sembu ko e sew ko fof ka nder saare ɗo andonga gayni murtude goy Adra no weli accu no weli donc haray ko kamɓe woni haray ko accompagné en hande ɗowti en ka émission ga ɓe addori o meew matinal donc tawata franchement yimɓe ɓen fof no dowa en tout cas hittingol ndara metto o meew matinal comme no asi woni mettorde ni donc haray tigi tigi on ko ɓiraɗa wonduɗan e cellal e ko tawata ko le naturel ko tawata kon tigi tigi on et puis siɗa faala waɗay café waɗa Lipton waɗa ɓirama on spécialement fiɗum kono haɗali ka goloria ka poti hoyi to sokkoye ɗo to on ɗum kadi Adra ɓay tigi tigi on mi ƴakkanta jomañijo kan woni présentude émission o et puis ko a nelda ka donc haray tigi tigi on kam yaltino secret an parce que milan fala accude hade seeɗa andi Adra yimɓe ɓen hanno landade lan ɓe inna lan ko honɗum wonɗa e wujade ko honɗum woni secret ɓandu ma ndu min produit ala rewde nduɗo ɓandu ene ɗo kone jalbinde ɓandu an ɗum kon Adra oɗo komo 5 grammes on 5 kilogramme on d'accord voilà les matinales donc ko produit arɗo ko tawata franchement boutiquier ɓen e commerçant ɓe même ɓe ala landodirde sino marsude ka maɓɓe par ce que on ɗo woni 5 kilogramme on eɗen mari mo 10 kilogramme on seɗa yiɗi goye mi wallete ɓay tigi tigi on oɗo walla fi oɗo voilà ɗo wallan oɗo komo 10 kilogramme donc kadi fayinkale matinal ko tawata Jama on ɓe waɗa ɓe kosan donc no woodi kadi 25 kilos on kadi no préparé de wara e ɗe balɗe tawata tigi tigi on haray wakkiloɗe en tout cas watta
goɗɗo bo adito en jamais fi ɗamɓiraɗam les matinal aɗa tigi on ko jama wakkilo tinna ya soodaya ka entreprise Sangomar donc Matrans cité sodita ɗo tigi on aɗa jonno e numéro ji maɓɓe ɗin ɗo kadi vers la ɗo e fin o inchallah si Allah joni hare ɓe happita kon noon donc hande noon asi hande ɗo ko hunduma ɗo comme no ɗuuɗi en donc si a ari annel dori lan ɗum noon no ɗuuɗi hande mi anda kono mi haalta par ce que ɗo silan faala komi ñaamu seeɗa mi yara seeɗa mi muuɗa seeɗa ko heddi kon mi anda si Souleymane sa hewtantalan ɗo laaɓi mi wawa taƴude ɗum ɗo par ce que non accu ɗon non mi accu ɗon fi yalla accu ɗumen ɗo taw tigi on na ɗum yette Diallo jon bonnay émission on ɗo min fukkitude kadi ay non adra anel dilan Allah no seedi adra anel dilan convainciki non ɗan ɗo ɗan welilan ɗo lan andi yo jama waɗo no mi waɗiri ɗo no sayi mi mettike hunde c'est parce que no weli andi ala ko ɓuri fotude wa cellal ɓandu ɗum ɗo bobo no wawi yarde ɗum ɗo moko ba no wawi yarde ɗum ɗo mawɗo no wawi yarde ɗum ɗo est ce que nanɗo koma barbi hare on nani no addira yewtiri no merci beaucoup tout le monde mi weltani ko moƴƴa noon hare noon lan andi on wiye kadi piijugo kadi hara na ɗum ɗo tun kadi voilà par ce que ɗen wonde e addira en tout cas ko kanko neldori men ɗum ɗo addornori men ɗum ɗo wono wiiri noon jonnen ɓe force wakkilo ɗen honno wallirten ɓe yehen sooden et puis ɗe wawi sodde maɓɓe yehen yeytoyen kadi exactement ko boutique aji kadi parce que ko entreprise ñano kamɓe woni addude aray siɓe addi ga boutique ɓen donc détaillant ɓen kala hewtuɗo ton grossiste ɓen kadi hewtuɗo to woɓe wawi famodirde makko on tigi heɓira prix ji ko tawata kañum kadi wawa yeytegol heɓa donc haɗay tigi on wakkilo ɗen wallidire hare mi sodugol ni ɓe wawi lende garde la monnaie kadi fi cewɗiɗi ma won non ɗum ɗon iɗa andi tigi on iɓe yawide ɗum as garde la monnaie ɓe nani émission on ɗum ɓeni no hande adra min décidi ɓe ɗowtete ka émission e Jama TV émission sista asi on asi la bombe d'énergie meɗe yiide femme ji makko ɗin meɗe yiide dégagement ji makko ɗin hande min décidi tigiri on min naɓanaymo ɓira o yara hollon communauté on kadi haray o le matinal yalti donc ko woni noon tigui no gollitirede boutique ɓe on ɓe en darude ɓen fenɗo kamɓe ɓe andi valeur ko wonɗen expliqueude ɗo kon a faami donc haray koyen wakkilo en tout cas yahen sooden ɓiraɗam ɗan sabu cellal fi cellal ɓandu men kono adra mi taƴalmi wona lagini ko haajuji fayde ɓe ñamata parfume o bouillon ko koɗo maaro mi yiyata hara ɓe waɗa e haajuji ɗin maaro ɗum ko sembu ko ɗo mais hara no weeli hino jonnude guu ɓeɗo noon fewɗo ɓe heeɓi base jano e nder lagine kamen ton way gilandema Conakry ha memoyi ka région ji ka sous préfecture ji ka district ji ka wiɗa Sangomar woɓe na baba wallir men ɗon tinnati adra mami jokkama ɓoyo mi anda ɗi secret ji ɗo fof kadi secret ji ɗi tigui on koyo on tigui yaadu e duwaɓe yaadede ɓen jokkodira e duwaɓe jokkodirede ɓen puydal ala ko nafi tigui on haray no woniri ko weltanogol Sangomar par ce que ɗa andi koɓe jogui kon déjà marché wona wasi hara ko enen woni marsinde mais marsi déjà joni noon sa yi ɓe ari e men ko ɓurtugol yiɗude population en tout cas communauté men ɗo kadi nafitoren enen kadi seeɗa e koɓe jogui ko a famine donc haray sabu no ɗo min neeɓi haade komi andi ɓeeɗo allahlam way par ce que haade haalnino lan fi maɓɓe si hande fi en addu kadi confirme ne jama o toujours kamɓe ɓe ɗo e Sénégal fi yoɓe andu laaɓana ɓe kadi ɗa ko ɓiraɗan ɗo tum ɓe haaɗi maaro kon kadi exactement merci donc ɗo e fen o en jonnayɓe numéro ji ka tawata ɗo tigui on ɓe wawi contactude en automatiquement entreprise on tigiri wona dey magasin wonɗoɗa walla ɗa ɓe hunpodiri e entreprise on ɓe ɓurtay faltade ko laaɓi on tuma fi produit ji ɗi woni ka maaro Sangomar woni ka lait matinal woni ka pack foot donc ɗum ɗon ko waray siɓe yiitidi e entreprise Matrans e tigui on ɓe wawi heɓude koɓe faalako merci beaucoup adra si feƴƴi ɗon kadi on nani si Allah jaaɓi min jonte on numéro on ko fin émission fi onon kadi on wawu essayugol essayé tum la hande ko heddi kon o innaye no adra si to haalanno men confirme on onon e hoore mon hare adra